ta evia nekuthia nayo na kukwio no kuometho atambuani nieli nimbenzi. Karibu sana musiesia wa Mutongoi TV kilungune chambenziva Mutongoi TV ilani ngwatanio ya mukamba nyamabeta Peter ni mutuse na ni wa maunda wendewa enombete Starke bese na indi mthijana wo kilungune chambenzi mbenzi elaitha yo manthe ya mwendo wa ukithandwa sokota bibe nikuyangala kwendo kethe wasiwasi ende mthijana wo munthio mundu wi Ellen na Jose ni mamina kubika ngale kwenu o ndeme na wikwatio wo kwata mbenzi kwa katulika thini wa date yoi tone date yo yethiata. Karibu sana. Kwa masito nitawa Jose kana Josephat kuma ngaliko siayata na kuya masinga no baka undini ya Machakos Girls na no kabandi ni wa Mbenzi Mutongoi TV ni mande kindu chakwa chango nundu maisha amepo mwanani meenda mundu ina chake nundu beboy mundu akwanisiethe embinge nengi ni kwatia chathikitha kikisio nengu kwata kabenzi kakwa kambezi kakwa yani my sweetheart tibebe yakwa ya maisha nengi yakatone shunguli lino kwetha yilie nundu nye mundu akwanye ai nikaleta sana ni singo na nienda kaendo kasio kango nini kwate tina kwiyelestia mistali kutio nundu yailete mundu akwanye nguma kindu chakwa chango na taeleanwa why not tisawya kindu kisio cha maisha. Kwa maseto nitawa Helen Mweni numete ukamba wa Mikuyuni Makueni na nukite kumbenzi kumanda someone wa kwekalanya nake nondo enoni ya maisha moma ni weka na ino kite umanda mundu wa kwekala nake na ni kwatia no ni kwa manena nake na tukekalania. Hello we museo ni museo je yeah. Na kuwiliata nili nesa nice to meet you. Ya nitawa Josephat Mosiemi. Yeah. Numetengaleko siayata na kuo ya masinga. Wakaundini ya Machakos Girls. Okay. Yeah. Na kueta wata. Na kwa masito nitawa Helen. Numeteba ya Mikuyuni county ya Makueni. Na by age nina miaka 22. Wewe una miaka yana. Mimi una miaka 22. Actually niona yeah. Maybe it comes kindu na either tabange wengai. Maybe itina wa kwiyelesya itina wa kwa kwiyelesya kwa kuenuo. Maybe nite that manana. Maybe neither you are my right. Isi ya nengi nita make it, why not? Yes, na nengi kisomo chakwa ndikwambe yoba. Nisomete mbika college kika maundu ma electronics na yuto nena bama sakuni nikite we wakwa wa electronics kwa uenda maundu ma electronics mondeni thukuma bama sako na nengi nonda byo maybe usomete mbikaba ngamana maybe niwe se mundu noenda akamana kisomo cha mundu bake bikite no seo kumanya yeke kisomo nende na college na nisoma hubo wa plumbing ni mwaka wake ni mnamini attachment na yu nende tosoka school tupengwa next month yeah lakini kisomo yu nimeenda ukekola Niki na kisomo nicho ni we are the future of the what the future but not everyone tila simoso menika na wewe una future zeo as you know nowadays mundu ni bahati na ni balawa kwatia bahati yake kwa ujo bado ndo nakwata bado ni aona musi na ntienda kutinda ni yeto musi ni takitumengwenda umaluka ni mande topesa twakwa na ntimanda topesa wesa ya nesi peo balangu ikia tuyo semba mana oh yes that nice no nyoka Joyce Fati ende siadhi ya nengine naende na ukumana nuo okay sawa ni karibu maybe onenda omana we expect ya mundu ili ata ya ngamana maybe ufitete kana bado you ntukabane ndawa mandombenzo isaidhi ni mundu tutonekalania in my lifetime nundu nowadays maisha weweka makela memo mundu hivyo mwino kwenda lakini
engyo yasa ni vivane kenai wedi kanisa no yasa ni kumbula nichoke tumengwenda umanda mundu waikala nake maisha makwa alafu ni expect mundu by height ni taller than me because me niko short kwa nini hata neneza muno kwa watoto nzisi yenye wena nili hata by your height kwa sababu kwa yes habit high kuliko mimi yes na kwa ni expect mundu and working kindu chake le God fearing person wisi tea wa kana kumanangai niwo mambililio wawe undizio kana mundu maybe ngakomana nake na ndaenda kanisa kono ngine ni mundu God fearing ya katatu ni mundu ukondethesya maundu ni makwa maybe ketha ni project na ambisia mundu usuna naenda support yake maybe ti lazima ile support ya mbesa any support no kunde ya no kundethesya maybe njisi we had working person ni hard working sababu paipando na thinga umeliona sema kwa njai wa maimbia ham yani wa maimbia kila mundu ntumila bando ndikona kawila ni wa wanjewa ni hard working kutoka nikiwa primary lakini nyejai saisi sanesa kamana yeah na again kwa kukala ni maishani ndi soko yani wa kanisa tawo ndo kanisa isene lomedi tende ai ni dandi ayuno nyine mundu wa kanisa maybe you tukatweka maybe nitaeleanwa no ambise kwa kanisa yeah mundu ekaando hata bwane chongo chake yeah ndio ndio sove tukachongo yeah so we mean we ready nundo nyenda Catholic maybe tukakwatiania no waenda kanisa yes I can na maybe ni waenda kanisa kana wakitia mwatu naenda kanisa na ikiwa kanisa na di high school yeah nondo school na nasomea ya Catholic na nyina iwa sika saidia yani igwa tukana na kola ile kanisa nindi na wambelezia neza na ele wakila kitumi maybe watumie wayaka kanisa niona hata wakitia mwatu utika omoleleki but kia dhani kitumi chicha IIC and whatever inaelewa maybe where maybe relation ya kupuetina relationship with it relationship puetina yeah laili hata ni mane maybe watie mwana usukie kana nwisebe ando upe ukota twaika ne uye mwaitwa biaga ukota twaika wakunima neno twaike kana yes kula naenda keti uko tiana noni ambise onitesa nondo na kitio mo test one day na mukenga ne muito na ninebu yake ya mieli yes na newa mundu mosu ambise osembanga ndenda yani about me na namba kwasia kubo wa umenekia dot nondo ketha on them maybe even nditonya na namo so yeah issue ya cheating and whatever we mu cheat na kita sisi ndo kweli ni okoka na yani mwito ibu yake yani he has to take the responsibility lakini noni hata utake na si amba kana ameuma kando ambomia kando namba ikalanga niwe kani sisi ndo maisha meudhiniwe lakini newe meta nina thitwa for once like 4 months ezia kitumi cha kutia na demo usu na la demo ezia woma koma na kila mundu no namba you know say wena mundu mutembete na ti lazima wona kila mundu uma ukamonenga namba wenda unengwa kila namba kila mundu kwa uwezia we kwa kubi yani ni esi sana kukengwa muno unaona mundu yona taende uyu tisi kwa sani wabathi yes okay sawa na yue on your side wonata na tatu kusisia na maybe ondo wewe wayelesia maybe not make it no isindu isio kama na mundu ndo tako mana ebindambe endo imuyanye sawa ngina maybe twekalanyo otisianya we yes nizije character zizi mundu no is mundu no anene esi ya menenele yake yenda ni opposite na miendelo mekanele yake yes kwa yona tele kambo sia isanya after some quite time no ni mane tabia za kusili hata okay
na set kamba usia nyon kwa ile na yesa then na usoma more than yani ndo je na kita kwa maana na the first time na newe sisi ni atadena pesa hivi ayu no tweka la about a month that 2 months paundo kenga mundu na maybe wewe ndeta maundu meva konye nendeta utubea nendete ku travel sana especially weekends nenda akonduta mabasa na kuondi yani nenda akonduta kesi yedi anenge nendeta maundu ma wildlife maybe wewe ndeta tata no sinwenda au mana from the word go mundu we muindate endeta tata ndukesi okolike ndine wa maundu ala otenda mukwalosane yeah, mostly kino kila nendeta muno yani we said yani go take time spend with my friends mostly my friends ma kama yidame ma nene opposite sex yes na nduku nene waka amedhiani na my friend ma opposite sex kwa either nina mademo lakini sangi nitani kando mostly kudiko play games inendete tennis table tennis isu mostly yeye kwa ta weekend yakwa wewe ndete mobile weba yene ndete futa sana futa hapo ndabia kama kwa club tam nene cha football bado ndino kama sako tene ondo nakuyane na 3 months akuma nambia uyoswa kwa bawa electronics so nambia to concentrate no we sana wamba ngro tinamba ku join maybe clubs yes and maybe we nikendo kiva kila ndono wikawa kana ndono kwikayo ukamina othata na otenda tende tesethe imwe ndikwika ikindu kendo kila kita kenda tasema no ni kusakwithia yani kila saa when different people no opposite sex ke unatoka enda tasema no na ni motile ku mmoja si na no see in that regard no we see the andama the different sex your workmates yeah workmates so no umane tinene ayolo acha une nandwa yeah lakini yani every time just the anamone na mo yes pauno wale wawethi yani colleagues yako na ngine moya moti ndani of course yeah na kwa sababu yani na ma student either tukete we our discussion ndi pata na alamba de mwezi aithi ya kelasa wa mwandwe na mbesa endo ti maybe enda kusukwa na mwandwe na mbesa maybe yetele mwevwe wati ndi sijui nini nilishikana na nani ndizika wile mademu asu yani ndetela mundu okilitu utasugwa mavindi wewe tamademu asu paunepo ndo nyendo mbekalia 2 minutes na kwechake ndo mbekalia 2 minutes wow 2 minutes ai you don't know ko babu niwesi na mwino kia corona ya tupundisia kwetela kwitha na patients yes ti na matukwa maundu metwa ombola ti na kwandi na mbesa kwambi kwa catch feelings no that cannot make it so ile maybe choke ndo kemayu maybe itesia themwe well collect niwesi kauni wa kainuma sana nicho kitumia sese yangu kulia nimendo meva matakwekanesa kauni wa kainuma sana jisika no with the way ready maybe ku correct hiyo ita take time yes so kwa ni ku change mitoke lakini ni ku take time ndo nyana kitiwa zoya mostly na zoya from my parents ndo ni mama ande ya bila ye yani yuni wane mundu mwima oh no ni correct lakini they take many short time it take long time oh yes so kedha ni to tembea ni emwe ikalawe yomba niti anytime I can tell you this na iwe nikuthuka ati sasa ndo kwetha wikushwa so unakwelete tha mundu wakwelewa okay na nimeondomea vai kana ikindu kiva wenda umanya kuma kwakwa nenda kumanya about nene pe kindu kita clan chake kita kamba baisi akamba yes we wamba yiva nyene mutei
ama nama nyo nama bana na mailati ya baambi nge mono we ndizika we bata nama ne bata nyama lakini neko mata nijiba kutata ebia nekuthia nayo na kukwio no kuometho atambwani nieli nimbenzi